man tumas bisan na punlagas pero naato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa. Akong ginsagdunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na. Nag-isugla hiyangan sinmiring Ertor nakakasamay ka. Ano sa kaadlaw ini himan tumas may ginbisita. Babayi nga biyuda siksingan mistisa pero batanon pa. Iya kinalaranhan iya timos nga paghigugma. Nagisugla iday ngan sinmiring man tumas lagas ka na. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo angay ka na gud pumahuway. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imong paglakat haros ka na nga ni matumba. Ay nagad pag pinasaway man tumas. Maluya ka na. O Intoy, ano ng pagsiring? Maluya ka na daw. Ako pahimo. Ano man? Magdidinalos ka na la. Oy, makusog pa rin ha? Ay man tumas nag-iisog. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo angay ka na gud kumahuway. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakat haros ka na nga ni matumba. Ini man tumas waray pinipili kunan ngungur sunada. Bisan lahin unga babae basta may ada gud lahit sura. Iya dinadaog iya kinakaptan diri nag-aalam. Bisan pasip unon iya gud man ini kinukonsoyluhan. Ini himan tumas bisan na punlagas pero naato pa. Karuyag paniya nga magkamay-adan pito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo aton mga kadaraganan. Likay nala kamo kay ini himan tumas di angay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo angay ka na gud pumahuway. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakat haros ka na nga ni matumba. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Una-hunaan edad mo angay ka na gud pumahuway. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakat haros ka na nga ni matumba. Kay rumula kung magdamok ka pan asawa. Kay bisan an imo paglakat haros ka na nga ni matumba.